دبا دما نها خواندن چاوە تێکشاندن مەگوتبوو شەش جیناکێ مەهەنە دبە قەرتافە دەما نەها ئەس دخوینم پشتی ئەزێ مەگوچتێ ئەمتێ ئەس دخوینم هەرسێکێ پرژمارجی پشتی داویاوانەکێ ئەمتێ ئەم دخوینن هەم دخوینن ئەو دخوینن گارژمەرە بێژە Ez dinivîsînim. Ez dinivîsim. Tu dinivîsî. Tu dinivîsî. Ew dinivîsî. Ew dinivîse. Em dinivîsînin. Em dinivîsin. Tu diaxifî. Ew diaxife. Em diaxifin. Hûn diaxifin. Ew diaxifin. Em dinivîsin. Hûn dinivîsin. Ew dinivîsin. Her sek jî wek hebe. Tu dixwînî. Tu naxwînî. Ew dixwîne. Ew naxwîne. Em dixwînin. Em naxwînin. Hûn dixwînin. Hûn naxwînin. Bixwînin. Ew ê bixwînin. Ez ê binivîsim. Tu yê binivîsî. Bê û dema niha wek hebe cudatî tenê di qartafa wan de. Heger ku qartafa di were pêşî dibe dema niha, heger ku qartafa ê bi yan jî wê bi yan jî dê bi were dibe dema bê. Wekî dî tiştê dê tev wek hebe. Di azmûna asta duyemîn de ev her sê birayê me yek bûye yekemîn, duyemîn û sêyemîn hem sertifîka wan e û hem jî êgo bûne yek û du do û sisê hediyeke diyarîka Qur'anê em ê înşallah didnewana. Rabbê alemê ji wir hada xebatê we derfiratir bikî û xêr bikî înşallah teala. Ez ji we her sê kare jî serkeftin û serfiraziyê dixwazim. Temelê we xêr û bereket bî înşallah. Sizin o yapmamışsınız. Biraz yazmış da burada yapmamışlar. باورنامه و اونا da azmuna asla diyemin de benim kölemin serkeft. Mesut Kaçmaz. Said Ekinci. Nimetullah. جبرگو زمانی کردی د دولت آمد نه زمانی کی فرمیه روز بروز بر بهندابونیت چه جبرگو ام زمانی خوی کردی محافظه بکن سرکاتیا باطمانی هدا پاری افد سالا ام قرصافت کن حتی ویگا زیده 150 حب اندامه و قرصه الحمدلله آزمونه خو دازمونه خود بسرکتنا و باورنامه خوستندنا ایروجی قرصامی آستا دویمین بتمام بو دیسا اندامه و قرصه جی الحمدلله دازمونه درباس بوم سرکفتن و باورنامه خوستندن جبو و خباتا وان اندامه ما از هم جواره و هم جمع مستیگو دوی معنی دا پروردهی دانما از سرناوی تشکیلات خو از تشکر کم جواره و بزنا خدا اوی خباتی میج بو زمانی کردی اوی بردوام بکن اوی دوام بکن و جخوا هنک پروگرامی می دیجیج بو وی زمانی گو بب زمانی فرمیجی و د پروردهی دیجی به استعمال کردن خباتی ما دوام بکن و انشالله می بدومین. اف قرصا کرمانجی اکو سرکاتیا پارتیا دوزا آزاد آهدا پاریا باطمانه جبکو سراس کربو امجی بشتاری و قرصه بون اف نزیکا 4 ماهای است و قرصه بری ازور و قرصه زمانه خو
نیوی ترکی نیوی کرمانجی مجول دبوم از داخفیم مالا خود دمام مالباتا خود جی بالا خود دای کو زاف نزارو که من و مالیه ما و در دور مجی زمانه خود وکی کوجبیر کربو پشتی ذاتم و قرصه زمانه خود پیش تبر هم زمانه خوی کرمانجی و هم جی نویساوی از هیم بو مامۆستای مەژی و نزیکا 4 مەه bi me re diçewtê spasiyê xwe jê re jîşteyim Xwedê teala jê razî be û ez hurmeta xwe spasiyê xwe ji serokê Partiya Doza Azad re jî ê ku di vê xebatê de xebitîne şixulî neşteva re jî şandim înşallah di pêş te jî heke ku qursekî dî jî vebe ez ê beşdarî vê qursê jî bibim ji bo zimanê Kurdî asta duyemîn me beşdarî wênakê kir û îro jî ev qursa me bi dawî bû me jî baweriyê xwe standin beriya va qursa ev qursa doye em beşdariya wênakê dikin beriya va qursa wextê me dinivîsan û me dixwend û me di axaftina xwe de me hevokê xwe û gotinê xwe zafê wana ne bi Kurdî bûn ji ber wê yekê feyda vanekê zêde çêbû înşallah teala di pêş de jî got ev qursê hanekê çê bibin em beşdarî wanekê bikin lazim e ev tiştê hana xweytî lê were kirin hem di malê de hem malbatê de hem wekî din de lazim e were xwendin were axaftin were nivîsandin heta ev zimanê ha nê ji bîr kirin İnşallah Teala ev xebat û ev çalışmayê hanekê ê dewam kin û di vê derheqê de em teşekkürê xwe ji partiya xwe re û çalışma hanekê dest pê kiriye em dişînin.